Debeli čovjek je odlučio da smrša i zove kompaniju koja nudi usluge mršavljenja. Dobar dan, želim da uzmem 5-dnevni program mršavljenja od 5 kg. Dobar dan, može gospodine izvršite uplatu na naš račun i od sutra kreće vaš program mršavljenja. Sutradan na vratima njegove kuće pojavljuje se devojka i kaže: Ako možeš da me uhvatiš, možeš me imati. Čim je video devojku počinje da je juri. Trči nekoliko kilometra i odustaje. Ista devojka se pojavljuje naredna 4 dana. 5. dana izgubio je 5 kg. On zove kompaniju. Dobar dan, želim da uzmem 5-dnevni program mršavljenja od 10 kg. Sljedećeg dana na vratima svoje kuće vidi seksi ženu, ona kaže: Ako možeš da me uhvatiš, možeš me imati. Daje sve od sebe da je uhvati, ali nije uspio. Ovo se dešava narednih 4 dana. 5. dana je već izgubio 10 kila. Ponovo ih zove. Dobar dan, želim da uzmem 7-dnevni program mršavljenja od 25 kg. Dobar dan, jeste li sigurni? Ovo je naš najteži program. Apsolutno sam siguran, nisam se osjećao ovako dobro godinama. Sljedećeg dana na vratima njegove kuće pojavljuje se ogroman goli muškarac i kaže: Ako te uhvatim, ti si moj. Te nedelje čovjek je izgubio 33 kila.